Evar baş Kurdistan, evar baş temaşevanên Çarpel Medya. Em bi bernameyek nû ya dengê diaspora dîsa bi we re bi xêrî xweşî hatin bernameya me. Temaşevanên hêja ev bernameya me ya dawîne ji bo sala 2021. Me destpêkê gotibû em ê li hawirdorê cîhanê bi Kurdistaniyên li diasporayê li welatên cûr be cûr ku ji Kurdistanê dûr dijîn, ew kesên ji hemû cûreyên civakê em ê bi wan re hevpeyvîn bikin, sohbet bikin li ser kar û xebata wan, li ser rengê jiyana wan, li ser serkeftinên wan, zehmetiyên wan, bêriya wan ya welat. Em ê sohbet bikin, bi we re parve bikin. Em welat dijîtal geriyan ji Amerîka bigire, Avustralya, gelek welatên Ewropa. Em bi we temaşevanan re bûn mêvanê Kurdistaniyan li diasporayê. Vê carê jî mêvana min her çi qas bi temenê xwe ciwan be jî Kurdistaniyek di sendîka û komeleyên cûr be cûr wek endam û rêvebir xebat kiriye û bi salan e di nav şaredariyek Stockholmê de kar dike. Niha jî endama Meclîsa Şaredariya Navçeya Hûdingê Stockholmê ye û ji aliyê partiya xwe ve wek serok û şêwirmenda muxalefeta Partiya Çep ya Şaredariyê wezîfedar e. Her wiha di nav siyasetê de jî de ye. Navê wê jî di lîsteya namzetên Parlamentoya Swêdê ya Partiya Çep ji bo hilbijartinên sala 2022 de jî dê cî bigire. Mêvana min bi rêz Nûjîn Alacebek e. Nûjîn, merheba merheba, tu bi xêr hatî? Gelek spas ji bo ku we me dawetî programa xwe kirî îro û êvar baş ji temaşevanên me gişanjî. Gelek spas, ez jî kêfxweş im Nûjîn ku tu dikarî bû îşev bibe mêvanê bernameya me. Bernameya me hinek taybet a dawî ye a salê. Em ê salek nû bi hev re dest pê bikin. Nûjîn, me bi Kurdî hinekî behsa te kir, em zanin tu Kurda Swêdê yî. Tu û hinek jî xebata te lê me berfireh ana li ser hinekî sohbet bikin. Em dixwazin tu hinekî xwe bi temaşevanê me bidin nasîn. Nûjîn Alacebek kî ye, ji ku ye, zaroktiya te li ku derbas bûye, tu kengî hatiye Swêdê. Hinekî behs bike, em ji Kurdistanê dest pê bikin û werin Swêdê. Baş e. Wele ez bi Kurdî ez vêya bivêjim ez sala 1988 de meha 12 bûm dikira têketana meha sala 88. Ez wê çaxê ez 7 salî bûm. Ez heta emrê 7 salî ez li Kurdistanê em diman yanî. Ez û diya xwe û birayekî xwe yê biçûk em li Kurdistanê diman. Sala 88 wexta ku em hatin bavê min jî bi me re bû. Zarokantiya min li Dêrika Çayê mazê derbas bû li Kurdistanê. Wek min got heta emrê 7 ez li wir bûm. Zarokantiya ku rengîn bû, bi dehl û xaban bû û bi şênkayê bû û cîvatek şêm bû. Tiştê ku tê bîra min ji zarokantiya min tiştê xweş tê bîra min, demek rengîn bû. Lê aynê demê jî wek zarok me re zanî bû kî hinek zorbûn hene. Mesela me re wexta ku diçû mektebê ji bo ez 2 sala çûm mektebê jî berî ku em hatin Swêdê. Me re zanî bû di mektebê de mesela me re nikare Kurdî bipeyve. Ya jî li der û dora me mesela qereqol hebûn. Me re zanî bû li nêzîkî wan ya wexta ku me wan derbas dikir, em dihatin temîkirin, mezîna ji me re digotin nebêje qala Kurdan neke ya jî nebêje Kurd ya Kurdistan wexta ku hûn nêzîkî qereqolan dibin. Me re zanî bûn yanî hin tiştê qedexe heye. Me re vana her gav me re bi xwe re hildigirtin.
و zaten بخوا باوی me nel Kurdistanê bû bavê me wexta ku ez 2 salî bûm ji Aliyê Kurdistanê wek mehkûm çibû Aliyê Rojava û ji ber wê yekê em karin bibêjin em pişkî delalî ez û birayê min biçûk em rabûn ji bo ku wa demna bavê me re nel wê derê ba tiştekî cuda bû tiştekî ferxlî bû îja her kesî Bavê hemû malbatê li ser me re bû alîkarî dikirin û erê her kesî zêde wenî balawan li ser me re hebû û li me re miqate bû ji aliyê xala ve ji aliyê apa ve ji aliyê xaltîka ve û nas û dostê me wan yanî giştî hinda me bûn wa demna de û zêdetirîn tiştê ku tê bîra min ev in yanî ku zarokantiya me bi rengîn derbas bû li Kurdistanê li Dêrika Çayê Belê. Ciyekî herêmek xweş e, ciyekî xweş e, navdar e. rast e. Çayê mazî. Belê. Belê hûn kengî tu heta heft salê li Kurdistanê bû hûn kengî ew macera we ya jî rêwîtiya we ya Swêdê dest pê kir? Sala 1987 de em bi qaçaxî em derbas bûn binya xetê bi alîkariya nas û dostan em derbas bûn wê derê û li wê derê bi xwe cara pêşiya min bavê xwe dît piştî ku 5 sala min ji xwe re digotin min digot ev zilam kî ye zilamekî ku kelkî dişibiya apê min lê ne apê min bû o tê bîra min çû moxwe heta bin nivîna dimiveşartı dem girte heta em dîsa elimîn hevdû em qederî du sê meha li Rojavayê man em ji wê derê piştî du sê meha em teva ev dihatin Swêdê wexta ku em hat Swêdê zivistan bû berfek gelek qalin bû li derve û li Swêdê jî ez bawer dikim cara pêşiya min tulûmê xwe xwe kir û tulûmek pembe bû û em sala pêşî em li cem nas û dostan em man dostên bavê me û diya min bû wexta ku em hatin ez û diya min bavê me û birayek min ê biçûk bawer bû piştî ku salekê birayek min ê dinê jî Xwedê da alan û piştî çend salê din jî îdenê birayê min sê yemîn çêbû herdem û em ketin nav civata Swêd em mezû dest bi mektebê kir wek zarok em zû elimîn zimanê Swêdî lê ji bo mezinê me vê hepkî bi zehmettir bû gelek caran mesela me ji dê û bavê xwe me tercimantî dikir bi emrê xwe biçûk ji ber ku ji bo mezina ew bêtir bi zehmet bû ku me re têkete nav ev civata a ji bo me nih Belê. Nû jîn tu ji Dêrika Çiyayê Mazê ji herêma Mêrdînê tu got heft salî bû hûn derketin û tu zivistanê hat Swêdê wextê tu bide ber hevdû çawa bû çi bala te kişand wek zarok wê demê tiştê ku min bêtirîn bala min dikişand li mektebê me ferq dikire mesele me re karî bû zimanê xwe bi rihetî bipeyviya zimanê me ne yasax bû ya ne qedexe bû ew heqê me re hebû me re nebitirs bû wexta me re zimanê xwe dipeyvî tiştekî dinê ku bala min dikişand mesela min ferq dikir li Kurdistanê mesela me re ji polîsan gelekî ditirsiyan ya me re ji askeran ditirsiya lê li Swêdê ne wenî bû yanî li vê derê tu dî polîs dihatin me re dipeyvîn yanî bi hewayekî xweş bi me re dipeyvî û me re ne bi tirs bû li berî wan wekî dinê interesa gelek kesan ji welatê me re hebû dixwastin bizanibin Kurdistan ku ye hûn ji kê derê hatin hûn kîja zimanî dipeyvîn wê demê Kurdistan ji bo her kesî ne bi nas bû û ji ber wê yekê bi me re tiştekî xweş bû ku me re karîbû qal bikira mesela me re ji ku ditê Kurdistan çi ye li kê derê ye ji bo geleka wê demê ne pir bi nas bû ama ana tabî rengekî din Belê mesela ziman û derve û hundir çawa bû nû jîn Kurdiya te
پر خوشه براستی جیکف خوشیه از انا وکو لستران کلام کردی گهدار دکم وقتی که از لکردی گهدار دکم کردیاته او دمات وقتی تو زاروگ بول دبستانی والمالي انا بلكي بالاتاجي كشاندي تشاره دريه كارد كمش خوارن انها وي مجارجي انا تدي مترسيا دي وبابا قال لك لسر زمان هي انا زمان بچکی زمان دبستان بهتر سردستی هندره مالی و چاقه چاوابو او مدرسی هبو بوی رنگی یا وری خوزای ده هرکی کل مالی کردی لدر و سویدی تبی چاوابو تشتكو تي برام اف بو كو باوما وديامت دي هرقاف جمره دقوت من جرك المالي كردي ببيفه شخوم حبكي تركيجي زاني بوتدي من سريد مقال كل مجوز دو سالة لكردستان اسجوم مكتبي ل تشتكو دمال باطمة دا قانون بو اف تشتبو يعني دي باوما دقوتن كو وقتا كون المالين من جرك زماني خو ببيفن دمالد امي كردي ببيفن ذاتن لدرفة هنا زماني سويدي بعلمن لدرفة سويدي ون ببيفن تشتك نابا أما قفاون هات المالي ونجا كردي بهفدر ببيفن جبو يكين مالامد هرقاف كردي ده هات بيفاندد وأفجي دور جبو مراد دبو بنجاهك خورت يعني دي ساجي مثلا أم وقتك أم دارن كردستان أم تدي وكو كن مانجامة دي ساجي غورا إيه كردستان أم حبكي زحيف دبينن أما از باوردكم أفجلك يعني مكر كو تدي أم دفي قونية ما وندا نكر يعني زماني خو بتمرين فداوي جلكي هي نغري جبو نسل سيام ايوه هون نسل ديامن هدي نسل سيام هاجر كو بنجاك باش بقوات اكرديها بوقت بحسكر ما ذكر بردوام بكم بلي نوجي نشخوا مدي سامل فيا فجرن مثلا زمان وباراستنا زمان بتشكي حتى لي از خوازم ورم سر کارو خباتا تیا د سیاست و شهرداری ده زانم تو گلک چالاک جار دروجنامه سویدی ده دبینن چالاکیات و تو هف ببینن تو دشوپین کارته پرسامن وهاش بپرسم تو کنگی و چاوا کت ناف سیاست چه تو کشاند ناف خباتا لور ناف خباتا شهرداریه تكارب ويا بحث بك الدور هناكي بحثا سيستما الشاردارية للسويد وباجار مزن ياجي ستوكهولم تشاوايا موارن وراجي بري تشاوا داس بيكر ام جور داس بيكر بله جو خوا از باوردكم وقتا كو تدي مرا بپنابري مرا ولات قدنه ياجي مرا جي ولات خبره في يعني مقصدا من افك وقتاكم مرا جبو خباتكي یا جبو آبوری مرنی سویدی از باوردکم زور کو مراج سیاست دور بکوه مسئله سیاست هم جالی خالی من ادیب قراهم هم جالی باوی من ایوب علاجبک تدي مرا بسياسات دندور مع خود مرا ور حاصل مزند به و وقتاكو ام مزند بون قالك جرى باوي من دغوت جمر دغوت تيك ناف سياسات دغوت يعني ممكن تيك كوملين جوانا ياجي كوميتين جوانا ويتشاغي وقتاكو ام جيج بو حقوسي بالا من ندك شاندن او تشت لي هركو مرا مزند بو مرا بهترين ديو باوي خافم دكر و جوتش او تشنا جمر دغوت enteresan aslında pişti liseye lise qadandı lvederi وقتكم lise qadandı از حبكي كتب ناف او يكتيان ياجي درنجن ان كردال سويدي از مثلا يكتيا جناند از بيشين اكتيف بوم او او فدراسيون هبو مثلا لفيدر جالك جاران ام ديچون شوين كرد ام ديچون نوروزا ما كرد ما هفدو جالك دغرت يعني زاروكنت يام دتي بيرام يعني جواتك جالك شيمبو ام سرسالا بهفربون ام نوروزا بهفربون ام شوال بهفربون يعني او كرديتيا وغريدانا كردان ويشغل ستوكومي بما خرط بو يعني
إجا از بوي أواي إنترسان من بالام كشان ده ما في بيركا از كتم يكتياج نانده و جوياد از چند سالا از ويدري از خبتيم بيشتوي مد university مجيجرت از جستوكو مچوم از چوم جيري سويدي الويدري من ما في مروفان بروجراما ما في مروفان مخنده او جي ذاتن يعني ما في مروفان جبوكم مرزاني بو مثلا كرد حقيواني ما في مروفان لكردستاني دي زاروكانتيام تنبو جبو من بو تشتكي انترسانت من دوست زوانا زانبم حقوقاوي زانبم جبروي من او مخنده و جواز فقريان مگوكا على از شانسي كي بدم سياستي مگوكا از بجربينم إيجا مبخوا قنطع داني ببارتيا تشابر السويدي أو قوتنين زاروكانتيا آمن دهات بيرامن من قوت أز تشتكي بكم جبوك أز كاربم جبو خلقي خوا قهرتنا كشيكم ياجي أز وان بالناس كرم بدم مثلا من خص أز بكاربم دنجي إنساني إكو دنجي وان دي جيفاتي كيم يا ناي بيساندن من خص بكاربم ويا بكم إجا زوني كتمة و بشتيكو يعني أمريكا عارفين مش بنيدة ده سبيكر جا أمدكتن كامبانيا جا ما تشبه الأفكار جا أمدكتن جفينان يعني أم كولترا جفينين سياسة السويدي زوني علمي وبويريا از دور هاتم البجارتن يعني بارتيا هودينيا باجاري هودينيا قصد موك سر بارتيه هالبجارة بويريا اسكتمه يعني نتشكي راح بو يعني قالكي خبات لازم بو اما قرار اخذ ابو ازي بجاجم في نقطك و ازي بمسرو بروجيكي وبوي اواي از جاشتم يعني بله نوجين لستوكهولم الشردارية باجار مزن هي والشردارية النافچه باجر هنه شخوا كتلة چالاكي هدينجي او جي نافچه يك باجار مزن ستوكهولم تناف دي تل الشردارية لورجي تو اكتيف كارد كتكرنه كي جمار بحث في سيستم بك باجار مزن و نافچه باجار مزن جبركو لسويدي تشخوا جمار بحث بك الشرداري مزنه خباطة شغل السويدي دسود النود شارداري ياجين هنك دبيجين بلدي هنا هدينيا يك جوانن والستوكهولم هدينيا ادو يمين مزنه نفساوي سدو ده حزار و سيستما السويد وني هاتي تشكرن يعني شارداريا باجاري هي لوكال لوی داره مجلساوی بخواه هیه و لوی داره پارتیه و ام بویژن هم باجاری هیه و هم وانه ام بویژن نتویجی هیه و جقین دی او مجلسا باجاری ام دبیجن مجلسا هرمه هیه يعني سه نيفوي سه منطقه هية باجاريه عن نتويه و نا ببور هرميه و نتويه ل هرمي هن برسكريكين ايكو ام دباجاريده باجاريده ام بناشتغلن او لوانا بيترين دنارن وزاتن البرلمانتوي نتوي وزانن تشوا دخبت زاتن للباجاري في سياسة باجاري مثلا ام قرار السن مكتب عددن ام لسر قريجا اوي في باجاري تشبه تشكرن اوي باركي وين هبن اوي زاروك تشبكن مثلا وقتا اخذ فالا اوي خلكي بعمر اوي كيلوان بنرن مثلا جبو بيش روجي جبو هدينيا ام فيجن باجارك كو کار بدو درج هبه جیانک دو درج له هبه جوانه و کارته ده بجی ام کارن چوا خباته کی بکن جوان بگیشن و نقطه پرسکریکن سوسیال هي مثلا يعني تشتي وني ام براني ام قرار دن بهفر السر و ام فكره خاصه بجن مك بارتي نوجين ده شرداريان ده امکان هنه که مروف بکار بلوبیا کردستانی بکه آنتنی مروف بکارین شرداريان مجول ده از باور دکم مرکاره آدمی کردی دیت انا دناو ونای عند
أفيشك تاني بكردي هي ونريتي بكردية أو تشابو یا وقتا کو هلبجارتن چه بو جارا پیشه کو از ببوم سروکا پارتیا چپ لهدینه باجاره هدینه ما خواست هلبجارتن ام بگیجن هر انسانی خو ما خواست کو مثلا ام افیشه خو بکردی چکنه جبو ام بگیجن خلکی کرد هم جی جبو کو انسان زانبن کی کردی وک زمان هیه خلکی کرد هیه او بهتر انترساوان بکشینه و وکی دنه مثلا ام وقتا کو ام مجلسا باجاری ام دخبتن ام حوالی خوی ای هرمجی و ای نتویج ناستکن يعني حوالی ما ای البرلمانتو يدرودن ام وان ناستکن ام بهدر د پیون مثلا پرسکریک ام بخوازن بین روجوی ام بوان رد پیون کو او کار بین روجوی یا جی او کار سر بنویسین ام جی بخوجی کار زاتن gelek pırskirêkan em bîne rojevê em karin li ser binivîsîne em karin di medyayê di belî bikin mesele û em karin civînê xwe ser Kurdistanê ser dîroka Kurdistanê çêkê em karin komîteya êk û piştgiriya Kurda dikin em karin çêkinê mesele em karin dernega çêkin êk û piştgiriya pîrekan li Kurdistanê bikin çêkin mesele yani imkan hene بله أظنم كو بسويدي دبجين يرت فروغر أظنم برسيت يعني تجلكي بجوان وجنا يعني خمات السروانة تكأنك بحسبك شرداريا ود أو بس شوايا بله جواني وقته د شرداريا ود چالاكن او برسامن جوانين كرد د شرداريا ود چالاك هن جلكن كيمن شوايا یا بری هر تشتی از دخوازم ویا بویجم گاواکو از بوم سرکا پارتیا چپ لباجاره هدینه از باور دکم از هم پیرکا آ پیشی آ پنابر یا جا آ غریب آ پیشیم بوم کو بوم سرک لوی باجاری هم آ جوانترین بوم جبروي يكي مثلا ما فرق ذكر كو نتشتكي بفيجن تراديسيون بو يعني تشتكي او نعلم بيبون مثلا بيركي اي جوان يا بيركي اي غريب بفسروك د مجلسا باجاري جبروي يكي مثلا تشتكو هري بر بالا من دكشينه افكو اف جنجمه مثلا ايكو كرد بن ايكو زان غريب ايكو للدياسبورا مزند بن از دخوازم مثلا او مروك نمونه بفينه او بفي شكلي موتيفا بفنكو او جي باور بكن او كان بن روجك بفي اجي كارم بيا بكم بنا واي نوجين دكم مس اجي كارم بكم وعادو دا مثلا از دخوازم هم پیرک جی بهتر جی بگره د پارلمانتو یان د مجلسان ده هم جی گنجه من ای غریب ای کرد مثلا از دخوازم کاربن جی بگرن جبر و یکی ام هرگاو وقتا کو ام تدی ام جوینه خو چه دکی ام دخوازم بگیجن وان وقتا کو ام رولا دنن کسی پارتیا خو ام دخوازم ام گنجه کرد کاربن تخ ناوج بو اوجی بشتاری سیاست بفه يعني مهمة كو تدي مرا كارب بف وك أرنج جيجنجي خوارشير جبو مرا ريبك جيجلك كسيدنجير بله نوجين لفر بحثا جنان و چلاکبون و نچلاکبوناوان جي بكن بتا جنين كرد و بقاسي كو بدوي هي دناف شاردارية و جواكي د بقاسي قب بيوستي هي هنا بنرناتا ام بشردارياتا يعني وستوكهولم تشتكو از دبینم یعنی کرد گلکی ناو سیاست دهنه کرد گلکی باوایکی باش بمن جی گرتنه یعنی هم ده مکتبان هم ده انیورسیته ده جی هم جی ده سیاست ده از دبینم یعنی ام گش ند عینی پارتیان دنه لی کرد جی دگرن و اف تشتکی باشه لی البت مرک رهیم بهترین بوه مثلا ده شارداریا اهودینه ده ام نه قص گلک کردن مشان حبهنن او جي بيركن بله الهدينجا كرد جالكن لشردارياوا
Ez dizanim gelekî loma ez vê pirsê dikim, ez bêjim gelo jin pirin hindikin ti çawar bînin loma min pirsî. Yani mere karı bixwazi ku hîn bêtir bive û zaten em vêya dixwazin lê mesele tiştê ku ez dizanim kirina siyasetê gelekî zor e ji bo ku li Swêdê mesele hem dê jî hem bav jî mecbûrî herin bixebitin mesel dixebitin wexta ku mere bi siyasetê dest pê dike mere wexta xwe a vala mere piranî mere wê wextê de mere siyasetê dike mere dûr dest pê dike gelek însan ji bo wan mesel ev zor e ku mere karibin wexta xwe li hev dibîne wext digire mesele gelek nivîs hene zimanek bîrokratîk e gelek caran îcab dike ku mere karibe wexta xwe gelekî bide îja ji ber vê yekê ne tenê aslında Kurd mesela vêjin gencê ê ku genc bi jî dê û bavê ê ku ciwan bi êk zarokê wan biçûk li hebirin malê ya jî pîrek ew zû zû nakevin nav ku em vêjin riyê siyasetê ne zêde rehet be. نو جین لسر جوانا ازانم که مگوت او پرسین دلیتا هر دو او جن و جوان لشارداریا و هو لستوکولم بگشتی جبو جوانا نزانم گلک مس شارداری گلک چالاکی دکن و گلک دزگاه ها دکن و گلک جواد کن لشارداریا وش بو که هون جوانا کوم بکن یا جوانا اکتیو بکن تخن ریا کو نک يعني آلیکاری بکن کو آلیکاریا مالباتا بکن دبستانا بکن و جوانا بخوا بکن شارداریا و چه چالاکی يعني یا چه دکن هنک نمونت کاری بده يا امكارن وني بيجن انا مثلا ما وك بارتي ما بيشنيارك وني كركو جبو جوانا وك انجمانك يا جي وك بارلمانتو يك تشيبه جبوك تشتي كان فرق لكن مثلا جوان سياسة حبكي غريب دبينه زيادترين مثلا سياسة باجاري قالك كس يعني حبكي غريبة ويا دبينه تشتكو أنا تكرن الهدية مثلا هر برشة إيفي باجاري ميتينغ أشدكه أو بان جوانا دكه جبوكو ديالوج بجوانا ردينه مثلا ون چه دخوازن جبو هدية جبوا كيجا برسكريك مهمة لهدية عادو دا مثلا حقي مرة هي لهدية مرة وقت بيشنيارك سياسي يا دو فكرك تاها بتبخوازة تشتكي بجوهرين اللي باجاري ما يا تبخوازة تشتكي فب حقيقة هي تو بيشنيارك بنفيسينه و هاجر تو سد رايان تو كاربج بيشنيارا خربستينه أو ديجيتال سيستمك ديجيتال ويشاري تو كار فيجن في بيشنيارا خو بيك بينه بله نوجين تو سيستما شارداريا ولاتن كرد لدجين هرچر ولاتا دزاني تذكري انك بده بر هفدو بالسيستما السويدي را الديمقراطية هرمي چيه وجبو كردا بكيرتي دكاري جوان يعني دكاري جوان چبينه انك بده بر هفدو سيستما سويدي و وان چار ولاتن كرد لدجين يا جيان بيجن ولاتن كرد لدجين بله تشتكو از دبینم انا وقتك مثلا از دارم کردستان از فرق دکم کو گلک کسی ما لکردستان اج گلک اکتیفن و بفيجن تشتكي من زاروكانتيا خد ما حقوس ندديت مثلا از دبینم کو انسان اذا نبترسم ج مثلا اكتيف بونه لي از فرق دكم لكردستان مثلا زيادترين تدي از باسا كردستان باكور دكم لوي دري جالك انجل هنا يعني تشتي اكو مرة دسكنين هي مثلا السويد او تشتني مرة ازادكو مرة بخوازه مرة درنگی که وکه یا مرة بخوازه مرة پارتیا که وکه مثلا او تشت رحت للسويد و تشتيكو ام كارنج السويديا بعلمن مجوانتي خود فرق كر وقتك از بهترین اکتیو بودن ناف سیاستا کرد لستوکومه مثلا اورگانیزا کرنه ام وقتا دو اورگانیزا کرنا خود ام کارن هین خورد بفن چونکی اورگانیزا کرن تشتكي گلک مهمه جبو مرا بگیش اماجک خو مثلا سیستم میتینگا
میتینگ چاوا چه دبه مره چاوا کاره به هوای که دموکراتیک مره رای خو باویجی یاجی مره هل بجارتنه که بکه مثلا او تشنا gelek mühime. Yani dibiku em giş wekef di nafikirin. Mesela nama Kurda em dizanin em giş wekef di nafikirin partiyen cuda jî heye lê veya gerek tiştekî normal be. Çünkü di demokrasiyakê de herkes mecbur karibe xwedî fikrekê be. Bê ku em bibêjin bive problem. Lê dûr mere wexta ku te dî mere dicive mere ser dipeyve mere dûr serê dawiyê rayê xwe dabêje yani kîjan fikra a herî pirîn rayê bistînin mere li paş wêya disekinin mere wêya gora wêya hereket dike. Mesela ev tişt ez bawerim em karin bêhtirîn jê bielîmin mesela organîzekirin sîstemê civîna em bêjin toleransa a mere li hemberî hevdû ya jî fikrê cuda ew toleransa bêhtirîn kar hebe lê a muhîm ez gelek caran vêya dibêjim ez bêm tedî mesela mere li Swêdê dinere partiyan ê cuda heye lê ew hiç şûpa wan ji vêya tune ku mesela Swêd wek welat wexta ku anam bibêjin tenê li koronayê ev duruma koronayê kîş hatin cem hevdû li vê derê kîşa karî bûn hevdû bikirana ez jî dixwazim mesela pêş de û aslında yani çok azîzû em karibin vêya dest pêkin Kurd wexta ku di mesela yekîtiyê û serxwebûna Kurdistanê em gerek di wêya de yek bin yani çok azî fikrê me partiyan de cuda bi ji hevdû gerek em di wêya de yek bin û bi hevdû bixebitin û cem hevdû bin wê pirsgirêkê de. Belê. Nûjîn bi rêz Mehmet Tanrıverdî pirsek kiriye ew bû ji Almanya dibêje tu dikarî ji Nûjînê bipirsî gelo dan û stendina şaredariya Nûjînê li gel şaredariyek bajarek an bajarokek Kurdî heye gelo? Ez karim wanî bibêjim partiya me û xebatê wan bi Kurdistana Bakur gelekî heye em zêdetirîn ana wexta ku mesela tiştekî li Kurdistana Bakur dibe kontaxê me bi hevalê êmeyê wê derê parlamentoyê heye em ji wan dibêjin mesela partiya çep û mesela partiyê çep li ê Kurd li Kurdistana Bakur em dibêjin em xwatî û biratiye bi hevdir dikin ana wexta ku mesela tiştek li wê derê dibe ya jî parlamenterek me ya jî hevalek me li wê derê hatin girtin ya jî ketin bin îskenceyê dîrek li vê derê em hereket dikin hem jî li vê derê endamê me diçe Kurdistanê meselê helbijartinê de em diherin em lokala em li dervê lokala em mesela kontrol dikin ku şaşiya xeta çêne bi li wê derê em demna jî em diherin û tên em ban hevalê xwe jî dikin ku em werin vê derê seminera ji aliyê rojeva jî em hevala em diyaloga me bi wan re heye em ban wan jî dikin gelek cara em li ser pirsgirêka pîreka bipeyvê ya jî rewşa Kurdistanê ya rojava ya a pîrekê aliyê Kurdistana Bakur çawa ye mesela em wana bi hevdir dipeyvin em karin bi hev re çi bikin ji bo vêya bînin rojevê û belî bikin mesela ji qeyndî li Kurdistana Bakur em karin vêya çawa bêhtirîn bînin rojevê yani wekû hûn dizanin serokê me partiya çep wexta ku Selahattin Demirtaş hatibû girtin mesela gelek caran diçûn hindawî heta diçû li hepsê li ber wir cara dawiye sekinî wî nexistinin dir lê kontaxê me bi hevdir hene em partiya çep em bi hevdir dixebitin yani li Kurdistanê jî kontaxa me û xebatê me bi hev re heye. Belê Nûjîn wek dizane yani ezanim te di Komela û Federasyon û Rêxistina te gelek kar kiriye wextên bigota ciwantiya xwe de ji xwe hîn ciwanê yani dema ciwantir bû em bêjin Swêd dizane welatê rêxistina ye rêxistinê kesên ji rêxistinê kesên ku avjeniyê dikin bigire her cûreyê sporê û kêmendam û kor û sexet û bi her rengî rêxistinên wan hene civatek bê rêxistin ser nakeve lê tu rêxistinê Kurda çawa dinasî dîtina te çi ye
رخصني كردا لسويد ورخصني كردا وقت لكردستاني موديلك كتب بكار بپیشنیار بك یا جی متودك بكار پيشنيار بك هي كتب بدي برهفدو يا تشتكوا مثلا مركار جوي سيستما سويد مركار مثلا الكردستان مركار بتشيكي مثلا من بخاصة دي الكردستان باكور ازانا وقت نمونا از بيجم بارلمانتو يك الورهب ياجي بفيجن مجلس هرمي الويدري هب يا مجلس باجاري ام الويدري مثلا باش جبو إنساني إكو بفجن إمكاني وان تنبه ياجي جبو إنساني إكو وقت قال كر مثلا كماسيا وان هبن كوربن سرقت بن مثلا كردستاني زانم قالك كسين إكو الكاريا وان جالية دولة ياجي جالية باجاري هي اللي مثلا أزوي الكاريا نابينم جبروي كي مثلا مرك فياتيخ سيستما سويدي مرات بف كردستان مثلا مرات شخور الويدر بك سيستم از باورم اوي قارب بيش بكافي لي تشتي ايكو از انا كيم دبينم لتفايا انا فيجنز دياسبورا يجي ام بخوا يعني ام جريك قاربن لهفدو بكن كو ام جبو آزادیا کردستان جبو خلقی خو ام دویا دی یک بن ام بخو کار مثلا اوروبا یجی وک پارلمانتو یکی چیکی ام لوی درید قراری خو بدن مثلا جبو ام سر کفن جبو سر کردستان اکثر بخو جبو آزادیا خلقی ما یا ملتی ما ام کارن خباتك تشاوا بافر بكن امي رايه خو بافيشن امي قراري خو بدن امي بچی شکلی بگیجن ویدره بهترین از باوردك ما امكارم بهفره في قباطي بكن و بفيجن لباجار عده يعني قالكي بفيجن بيوستيا اورغانيزاسيوني هي وقتاكو مركا ربن فيجن في اورغانيزاسيوني الكردستاني مربين جي وشغل باورم مري كارب جلك منطقة ده قارتنا شيء بكم مثلا أمكارن جبو إنساني هانديكاب يا كورو سقط أمكارن جبو وان شيء بكن أم واسيستم سويد مثلا أمكارن جلكي باواكي خوش بكاربي لي أم جرك بري بنجهك يشيكن كو أم جش لويا أم بهفرنا بله نوجين لجور سيستما سويد دبستان حتى üniversiteye giredای شهرداری از باورم روشا خواندنا زمان زکماکی لخوندگاه هن چوایم ول يعني كردجي استفاده دكن شهرداريا وستوكهولم بقشتي تشتكم حتى أنا مديتي مثل السويدي حقي مرة هي مرة زماني خوي زكماكي بخوينة قالك كسين إيكو ودخازن زاراكي وان كردي بخوينة هي تشتكو از فرق دكم أما مثلا قالك جاران دب بروبلم وقت زانو كردي ما قونيا هي مثلا كردي ما باكوري عالية ما عالية ما هي مثلا أو قالك جاران دخازن وقتكو هم فيجن درزا كردي هم بخوينن دخازن دو زمانه جهفدو يا درزي جهفدو جوداب جبوكو مثلا أو خد كرديا مده تام ناس ناكن أو قالك جاران مثلا قدخل ناشين كردية دشينن زمانه تركي ام ویا گرک مثل بخابتن کو یعنی بکن کو هر کس هر کرد بخوازن زاراکی خو بشینن زمان کردی میتابد بخوینن چونکی حقه که و وی حقی گرک مکار بینن و مثلا وقتی دنش خندویت دی الانیورسیته حقی مره هی مره کردی وق قرص مره بخوینه مره هم کارن علم بخوینه جی مره کار علم بنویسید جی قالك إمكانه مرد في علياد السويد هي. بله نجيم بخاصية زانم يعني سياسة مدارية زانم وتجنيز دجيد شوبين السويدي اللي خاصية زانم سياسة كردي ده أكتيف تبشتار نبوية اللي هند جوانتيا خودت
تو دی سیاستا سویدی دا اکتیو بویم چما ته سیاستا سویدی هلبجارتیه یک و هلبجارتنا ته بزانه بوم بو آن روشان کیس و چه بوم بله وەکو من مسەری دگوتە دەست پێکا من نەد ناو سیاسەتا سوێدی بوو ez stedî ketim nav dernek û komelên Kurd tiştekî min yanî ji mir bû tecrübe di wê derê de min berî vê jî miçekî miqal kir min got mesele organizasyonê em hepkî tê dizehîfin di wê derê de em karin hîn xurt bibin hem jî cana hem dînamîk heye ku wexta me re ciwan bi me re dikeve nav mesela dernegê ku pirsgirêkê Kurd minaqeşe dike ya jî dixwaz bira mavê pîreka bi dînamîkek wenî bibêjin xurt tê de heye wek ciwan me re wexta dikevin nav vê ya dibe ku çavê me re wenî hepkî ji vê ya bitirs yani me re hepkî gavekî paş dibavîje lê aynı demê de mesela gelek tecrübê me re çê dibe bi min yani tiştekî bala min kişand mesela pirsgirêka heqê pîreka bû ez ji ber wê yekê te dî ez di Yekîtiya Jinan de ez aktiv bûm ez bi ciwana jî ez demekê berî wê ez aktiv bûm lê min xwest ku mesela pirsgirêka Kurd ne tenê pirsgirêka a ku li cema Kurda bimînin min xwest karibin vêya li gelek ciyên din jî em bînin rojevê em karibin mestir bikin mesela em bixwazin bigêjin hen cîna em bixwazin azadiya xelkê me çê bive bi me tenê naqede gerek em karibin heta ku em karibin em piştgiriya kesên û dewletên demokratîk jî em bistînin ji ber wê yekê min xwestim ez hem bi riya Partiya Çep re hem jî li Swêdê ez pirsgirêka Kurdan û heqê wan ê wek millet ê serxwebûnekê ê serxwebûna welatekî ez vêya di rojevê nîşan bikim û naskirin bidim çi qasî dostê me re hebe ji bo pirsgirêka me re hîn çêtir e ji ber wê yekê ez ketim nav siyaseta a Swêdî ez bawerim em karin bi gelek awayî em pirsgirêka Kurda û Kurdistanê em xuyanî bikin û ez hergav dimim ez dibêm yani em herkes em bi awayekî kar alî Kurd û Kurdistanê bikin em nikarin giş bi aynî havî bikin lê çi basî em bibêjin wek Kurd kîjan ciwanê Kurd ku di beşekî di serkeftî bû ya bû xwedî meslekekî ji bo me Kurd û Kurdistanê serkeftinek e بله نوژین بله gelek spas min şiroveyek dît bi rêz zbarim navnabînim lê dibêje bera dêrik û hidîngê bibin xuşkên hevdû hidîngeya Stockholmê belê bi rêz şoreş bilad hed dibêje bera dêrik û hidînge di şaredarî bibin xuşkibirayên hev baş pêşniyarek gelekî baş e بله نوژین پارتیا چپ چارەسەریya pirsa Kurda bi pirsa demokrasiya li Tirkiye çawa dibîne gelo tiştê ku em dibînin mesela em ji gelek heval û dostê xwe ê li wê derê aktiv di siyasetê de aktiv em dibîzin mesela rewş ne zêde baş e mesela mafê pîrekan kêm e û gelek duruman jî mesela em ferq dikin kî heqê Kurda tê acîqandin mesela Kurd ne azadin ne serbestin di welatê ê xwe de ez wenî ez ê vêjim û hîn jî gelek kêmasî hene yanî me re nikare vêjî ku Kurdek li Kurdistana Bakur ana azad e ku zimanê xwe bi azadî bipeyivî ya kultura xwe ya heqê xwe sosyal bi azadî bikar bîne wat tişna em hîna em dibînin mesela pêş neketî gorekî me re bixwasta di demokrasiyakê de mesela heqê her kesî heye zimanê xwe bipeyive heqê xwe kulturî bikar bîne heqê xwe sosyal bikar bîne ana li Kurdistana Bakur mesela veya tune
veya em ji bo ku em bîne rojevê li Swêdê li parlamenta Swêdê em hergav ya em ser münaqeşe dikin û em tînin rojevê jî û mesela gelek caran em bi hevdur dixebitin em wexta ku zane neheqî tê kirin li mesela hevalê me ê aktif ya jî em bibêjin hemberî xelkê Kurd neheqî tê kirin dîrek em derdikevin medyayê li vê derê em vêya bi dunyê naskirin didin ji bo xelkê Kurd û xwe li Kurdistanê mesela tenê hîs neke yani em dixwazin ew zanibin kî em piştgiriya wan dikin û partiya me jî wenî ye û hevalê me ê ku darin ne tenê Kurdin hevalê me Swêdî jî darin mesela serokê ê partiya çep bi xwe jî dihere di vê alî de ez bawer dikim gerin gelekî alî hev bikin yani dibe em hevdû tenê nehêlin û em di amaca xwe jî ne tenê bin. Belê. Nû jîn bi xasî ez dizanim û dişopînim li Swêdê gelek ciwanên me yên wek te û yên dema te di parlamento di parlamenterin di gelek dezgehan di siyasetê de cî girtin û xebatê dikin û lobiyek baş jî dikin ji bo Kurdistanê û jî yek ciwan têkiliya we bi hevdûr hene danûstendirên we bi hevdûr hene ya jî hûn piştgiriya hevdû dikin û ez baş dizanim Kurdiya we hemû ya jî kêm zêde xweş e danûstendirên we çawan e di warê siyasî û lobiyê de وقتا ku mesele tê ser mesela pirsgirêka Kurd em wek hevdû difikirin û danûstendirê me heye em gelek pirsgirêkan jî alî hevdû dikin mesela em bibêjin ser mafê pîrekê em karin di wê pirsgirêkê de em giş bicivin em karin naqeşe bikin diyalogê dîn em karin çawa wek partî em alî hevdû bikin di wê alî de ez problema nabînim û yani dibe ku yani em her yek em bi hawayekî cuda difikirin em ne mecbûr gişt aynî partiyê de bin jî lê em mihîm em diviya de yek bin ku em ji bo xelkê xwe em azadiyê dixwazin û em Kurdistanek serbixwe dixwazin em karin vê pirsgirêkê em çawa bînin rojevê em her henek ji aliyakî de em ê bixwazin vêya bînin rojevê û em bêjin bixwazin piştgiriya wa partîna û welatê Swêd bixwazin. Belê. Nû jîn di jiyana siyasiya Swêdê de di jiyana kulturî akademîk xwandin û ragihandin û bürokrasî û teknokrasiyê de rewşa Kurda bi taybetî li Stockholmê û bi tevahî li Swêdê çawa ye ez bala te dikişîn ez dibêjim taybetî Stockholm ji bo ku tu li Stockholm û çalak û dişopîne û ez zanim hayê te bi giştî jî jê heye çi bala te dikişîn rewş çawa ye Ya tiştê ku me heta ana ferq kiriye ev ku mesela Kurd gelek ciwan ê ku bibêjin zarokê ê penabera be ya jî ê ku aslında ê salê heftê de ji bo meselê kar ya aborî hatibe vê derê jî zarokê xwe li vê derê bi xwendin didin gelek ciwan üniversiteyê dixwînin diqedînin mere wexta vêya dibînim gelekî kêfa me re tê ez ferq dikim gelek miletê din ê li Swêdê newenîne lê ê me wekû te dî bibêjin bûyî perçak amacek me ku em zarokê xwe bi xwendin bidin üniversiteyê biqedînin ez vêya ez wek serkeftinekê dibînim çimkî ez dibînim gelek Kurdên me yani divêya serketîne û ez bawer dikim kî ew ê wenî jî berdewam bike û ez dixwazim jî aslında wenî dewam bike lê zarokantiya me de gora ana mesela hînkên bû tiştek ez ana ferq dikim ciwanê ana ê ku jenerasyona dû û ê sisiya jî gelek ciwan üniversiteyê dixwînin mektebê diqedînin û ji bo me ev zaten serkeftinek e yani gora xelkê dinê miletê dinê li vê derê em gelek beşa de em cî digirin em ji vêya natirsin ew tişkî baş e Belê gelek spas nû jîn di rewşa îro de meclîsa ya ji parlamentoya herêmî dikare ji bo Amedê Mêrdînê Cizîrê tu tişkî were dikarî bifikirî wê ji bo Kurda dikare be çi bîne bi te daxwaziyek reyel e Kurd çi bikin ji bo vê ya ez şaredariya û belê ez dibêjim ku yani gerek tiştekî imkansîz tune be
از باور دکم کو ام کرد بخوازن و ام گش وقتا کو بین جم هفدو ام یک بن از باورن ام کارن بیننجی مثلا سیستما سوید دوی علی دگلکی باشه یعنی دموکراسی ولاتی مجیر لازمه انا از فکرم جان از بیم روزه که ولاتی ما چه بوی اوی البته اوی پارتی جدا جدا هبه و میگش کارم فکری خو بویژن لگرک سیستمک می دموکراتیک هبه سیستما می دموکراتیک اوی چا بیجی امی مجبوری مجلسه که امی آوا بکن اوی دوی مجلسه هر پارتی کرد جی بگرته ده امی گش فکری رنگین جدا اره امی گش فکری خو بویژن دبی فکری می البته اوی جدا به لی ویا بما یعنی آماجک دویمینه آماجه ما یکمین گرک اف بکو ام بخوازن ولاتی ما سر بخوا بوه و ام دوی یکی ده ام شوپه متونه به تشتی که از جانا فرق دکم مثل سیاست ده هم پارتی هم حواله ما پارتیان دنه مثلا دبیجن یعنی کرد برا حقیوانی سوسیال و کلتوری هبه یعنی کرد برا حقیقان زمان کارب زمانه خو به پیونیا کیم لگوان هبه ل سرخبونه کردستان یا بویژن ولاتک سر بخو نخوازه اجي دبجم يعني انا كو حتى ولاتك مري سر بخو تنه به مرا البت مرا کار کنفدراسیون چیکی مرا کار مثلا هر او منطقنا مرا کار ویژن وک پارلمنت یا جی وک مجلس هرمی مرا کار چیکی لی از باور دکم او تشتکی دویمینه یعنی پیشین گرک ام دویاد یک بن کو ام گشت خوازن ولاتک می سربخوا کردستانک می سربخوا هبه و سیستماوی امی چاوا بین جی گرک تشتکی دویمین بمه بله گلک سپاس نوجی نام هنه کی ورن سر پرسی دیاسپورا شخواجه بارد ام لسر دیاسپورا نلی پرسی مای تایبت که بيجم دياسبورا جبوته چیه و مثلا سیستما كنت بحث كر شارداري برلمان و سياسات و دموكراسي السويدي ام ناسنامه خو زمان خو چوا بپاريزن پیشنهارت چنه والله از دبیجم کو دیاسپورا يعني بله دیاسپورا بمن خلکی اکو مجبور مانن کو جوالاتي خو باوایک یادو دا بچم درک دنه اولوی دره مرا هم دعلم سیستمی نه مرا دبه پرچاک جیانک نه مرا دبه پرچاک جیواتک نه جبوکو مرا او کم لگا خو یا زمانه خو یا کلتورا خو وان مرا وان دانک زمان مثلا از وقت تشتکی پر مهم دبینم تشتكو اسفرخ دكم مثلا وقتكم مرال فرما زند به وقت زاروك مثلا مجالك جرام فيها حيستكر وكو دورتا دو كلتورا دم دمان مجالك جرام واني حيستكر دو شو كردستاني نتام وك ناسيخوي كردستاني بون يعني وان جي ما وك خوانا دي ولور بياني بونون جي ما خو تام وك وانا ديت لما ديسا ما چونا كردستاني مجالك حز ذكره لفي درجه مثلا من وك سويديان من سويدين قالك زاروكي قالك جما زاروكي ما لفي درجه شيبونن اما ديسا وك سويدين اي حسب عندن مثلا ام هر بما ام جرك ديالوجي بزاروكي خردين ديالوجا ما بزاروك هذا ام زانبن مثلا او جواتك وزاروكي ما تدنا جواتك تشاوا يا مويا ناس بكن جبوك زاروكي ما كارب مر فكري به ام هر جرك مثلا دیروکا خو بوار ناس کرم بدن جبو چم هاتنه ویدره اما جامه چی بو کالکی ما پیرکم جبو چی هات بو ویدره خباتا اکوان کریه اما نخوازم به اردیف بتاقه مثلا اما ویا چاوا کاربن پیشت ببن و چاوا بکن کو ویا وندانه به مثلا ولاتک غریب بما مهم کو ام یک ام هر گاف مثلا بمالي حتاكو لمالي حتاكو مكارمم زماني خو بزاروكي خو ببيفن كيم لقاوان هر قاف بينم بيراوان كو
جبوتش هاتنه ویدره مثلا جبوتش زمانه ما لولات ما قد خبو یا صغبو ام جبوتش هاتنه ویدره ام جبوتش مجبور من ام برافن ویدره چونکی جبو قرنمه جنراسيونام ويا حبكي رح ترتفع يمكن شم جريدانه ما في كردستان وهي هنا مثلا ام سالي هاتن ويدري زارو كانتيام تبيرامه لأف زاروكي اكل فرت دبن دبكو او جريدانا وان بو كردستان تنبه جبر وياكي او جبوما هين مهم دبكو ام كاربن يعني فيا بردوام كرم بدن ها كملكا خو بردوام كرم بدن كلتورا خو بردوام كرم بدن زمانه خو بردوام كرم بدن افنا هر تشتكي حتى هرقاف اما حتى كوش دستما بي امي بخازن ام فيا بكن بله سپاس نوجین گلک پرسیم درزید هبون برسیوا گلک هدا که بدران اجار تبینیه گوتیه دور ده هرگاو او تبینیاته ام دبیجن باکور کردستانه و کردستانه باکور دبیجه نوجین باکور کردستانه نه کردستانه باکور گلک سپاس که بدران براستی ام هرجار هفدو راست کند ویاده ام جی جار جار دبیجن باکور کردستانه جار دبیجن کردستانه باکور مالا دجمنا بکه بک ولاته مکرنه چار پرچه ام چی بیجن لیکن بدران دبیجه باکور کردستانه نوجین اف جي اس باورم يك جوان تشتي ايكو كردي دياسبوراي ام بي جانا ام بي دشاورن اف تشتي جي اس باوردكم بله یعنی ام مثلا باکور کردستان باشور کردستان ام جار واده به نوجین جبوکو ام لوبی یک خورت لدیاسپورا آوا بکن تجي وارد گلک نمونه دانو تا بحث کر جبوکو ام لوبی یک خورت آوا بکن نمونه وکا جهویا وکا ارمنیا ام کرده یک هف بشک هف گرتی ام آوا بکن ام کردستانی دیاسپورا دی جنراسیونا یکم و دیم و سیم ام کارن چی بکن چاوا خورت بکن بله از باور دکم مثلا امی کاربن از هم تشناد بینم مثلا تشتیکو باش اما از بینم گلک کردین ما ای جنراسیونا دودا مثلا جبو زاروکین چوک وک قریجا یا جی وقتا خوی والاده مثلا مرکر ور پرتوکخانه کردان مرک پرتوکا بخوینه تشتی ونی بچوک جی از باورم جبو زاروکا کارتش که مهم به کو مرخو نزیکی کلتورا خو و زمانه خو ببینه ده عالیه مثلا ام کارم به هفر عالیه سیاسی ده چی بکن مثلا ام گلک کسی اکو سیاست ده اکتیون هنن ام کارن مثلا ام ویژن وکو به هفر کمیته که چیکی کمیته ام جبو کرد و کردستانی ملت کرد و ولات خو ام کارن چی بکن جبو کو ام بگیجن وی آماجا ام ویا به هفر ام بشورن مثلا قونگرا که چیکی ام کارن حتی مرا بخواز ولاتی دی ال اوروپا مرا سال جار که قونگرا که چیکی مرا بان هفدو که مرا ویا مناقشه بکن اما چوا بگیجن وی آماجا اما چوا علی هفدو بکن اما چوا کردستان اکثر بخوا آوا بکن وک کردی دیاسپورایی بله گلک سپاس نوجین کردستانیان لدیاسپورا تکلیه‌ام به کردستان را دبی چهابه کردستانی کردیان یعنی کردین لدیاسپورا دبی تکلیه‌ام به کردستان را چهابه دور پرسپکتیو هاگر دفکرام من دخوازی از آخو ویجم بمن چون هاتنا کردستان گلک بگو من از فکراتت خوازم چون هاتنا کردستان گلک مهمه جبوکو از فرق دکم کو مثلا او گریدانا مره اب کردستان زیادترین وقتا دیو باوی مره ایدن لورته نامینه مثلا مره دیو باوی خوان داده که لدیاسپورایی بری ویا مثلا دیو باوی مره او گریدانا مره به کردستان برایه پشتی که مره دیو باوی خوان مره وقتا که وان داده که او بفیج بنگاها ایدن لجم مره نامینه ایجا گلک مهم دبکو مرش خور بک بفیجن الماندن کو مره هر ور کردستانه مره وی قنطاقه دینه جبو زاروکی مره جی مهمه مثلا گلک جاران زاروک پیویست کو جواتک ولاتک سیستمک در وی سیستم هم تیدن ببینه مثلا وقت از لاوکی خود بم کردستانی از دخوازم کو هم ولاتی خو ناس بکه هم زانب ولاتک ما هیه هم زمانه خو ناس بکه لی هم جی عینی دمه زانب کی جیان ام لسوید دجین
فرهتره و مستره دبکو مره واناجی ناس بکه و مهمه واناجی ناس بکه از باور دکم که وقتا که مره ویژن اف دانستندنه ایک بکستانه مره به هوای که ویژن دوغال امدانینن مره دهره مره دوری واتش نادکه و مره دوری ولد جدبه. بله. پرسک هبو برز گوهر مامو ده پرسه دبیجیش بو مالباته ما کرده اساجی زاروکن وان بدل بشدار بن گلو باش نینه بری کرسا زمان کردی فیر بن هفک سمینران سر پاراستنا کردبونا وان آوا بن سر دیروکا ما و نتو پارزی جی و سا دبیجی گلو گرینگینه مره نک سمینر لسر وان مجاران سر کردبونا وان بده تدبی چه نوجین یا از باور دکم مثلا ام کردین دیاسپورا گلک جاران ام لمالبات دم واتشنا ام دستینن جمالباتی خو ام دستینن مثلا دبکو يعني مرد دیروکا دوی دیروکت کارب هی خورتر بفه به آلی کاریا قرصان ام قرصان مثلا ام وکو تشتکی خراب نامینه البته قرص هر گاف باشه ام ویژن يعني ايتيم هر گاف باشه الانیورسیته ده قرصین ای کردی هی لی کادوانا ده مثلا دیروک وانتی ده به از باش نزانم ل مثلا بمن امکانه هر کسی لوی دره هی کو لسر دیروکا کرد و کردستانه خو پیش بخن انا ام ویژن سیستما اینترنت هي هر تشلوه دره زلاله لی مهم بمن مرج معلومات خود هندر مالا خود مره وی ویژن پیشگیری بستین و ویژن زانه بونا مره چه بوکو مره کرد زمانه مره کردیه کلترا مره کرده هیه ویژن حقیمه سوسیال هیه حقیمه کیملگا مره هیه جبو چم هاتنه ویدره مره وی دیروکا خوزانه به جبو کو مره وانا کاربن مثلا بردوام بکن یعنی از باورنا که مثلا ویژن مثلا دیروکی تشتکی کوج بو مره دور بمره هرگاف کاره او تشنا مثلا مرة بجيجن وان دي انترنت دي جالك جاران لو خرص شيء تشتكي انترسان يعني دبي يعني بمن كنت تشرداريت كارت كه برسا جوهر مامو سپاس بريز جوهر مامو وش بو برساته ريليفانت دبيجن يا او تزانه مثلا وقتاكم مرة دهر مكتبه حقي مرة هي مرة زماني خو بخوينا ايجا او معلمه او ماموستي ايكو تقدر زي كردي ده يعني بخواه دستي وي ماموستا ده يا وي ماموستا ده كو چه خواسته لسر کرد و کردستان بویژن زاروکا فیر بکه کاره یعنی گورا ویا او عیارا خو بکه نوجين ام هديه دي تين داوية برنامج خو از برسا داوي اخو اشتبكم و ازانم تبحث شكر تزاربتي اخو د ناف كوملين فدراسيون د گلك چالاك بود تگوت د احتياج ناجي چالاك بود هينجي چالاكت كارو خبات دكم بحثاوي دم يعني ازانم كو دم تهنكي بحث شكر و از تشوبين مجي وناس شدكم هون قالك ايه جنراسيون ديام يعني قرن ديام ام بيجن هون يعني هفقرتنا وجهه يعني مثلا كردياتيه ده هشمنديه كردياتيه ده كارو خباتا ود هون قالك جوا اسكارم ده 15 كسا بهج ميرم كو ازانم هون قالك ده دزغها ده سياست ده ريخستنا ده وجي قرتيه وچغه هون قالك چالاك ون ليوان وقت زانوان دمه داوي هنكي او چالا يعني چاوه ملوه چالاك بونه دگرم گلو سدم چی آنها بچکی لاواز بوی مثلا ریخستنی مثلا فدراسیون کوملیاتی تشتیوا گلو جی دما دیجیتاله گلو چه هات گوهرتن او انترس يعني جنو جوان پرکی من ده ریخستنا ده کوملیان ده بتسدم چیه تکاره هنکی بده بر هفویجی از باور دکم جیان بخو هاتی گوهرتن دمکو دیو باوی ما هات وی دره مثلا وادم ناده تی بیره کاربول ماله بو مثلا
زلام دخبتي بيرك كاربول مالبا دمي أنا مثلا بيرك دخبتهم زلام دخبته او قرنه پیشی جنراسیونا پیشی آهات و داره بفیژن تجربه وان و بفیژ گریدانا وان و بهتر به کردستان هبو وان بهترین yani garibu veya وقت تشتكي دوغال یا ناتورال بانيا جي مثلا تشتكي سفاختك معنا جنراسيونا عدو دا قرنية دو دا قالك دخبتن زاروكي وان قالك اكتيفن يعني او خواستني جواتي مثلا مرد خوازك وقديمة زاروكي مرد درفي جواتي نمينة امش جريك جواتان تيدر ام باش ناس بكن جبوك ام دوج يعني سيستمي باراليل نجين لي تشتكي اسفاختكم انسان قالك مشغول بونه يعني وقت زيادتنه هو مرب مثلا تشتي درفي مال باطي مرق على قدر بفي لي مثلا وقتك مثلا تيسر نفروزا اسفاختكم كردقش دجفن تشتكي جبوان مهمة برسكريكي كردها بروشك لكردستان اشي بفي كردقش دجفن لدمي بري از باورم او قرمايا هم بيترهبو يعني انسان وهذا قرتن بيترهبو وقتاون هم بيترشف درهبو دور زاروك چه بونه تورن چه بونه مرواني مشغول ببواتش ناتي زاروكا بميته بتيوان بف اكتيفيتاتي وان بف قريجي هم عين دمي دمرة كاردك مثلا مرة بعيني دمي يعني وقتي د روجوا خدنا بين از باوردكم قالك جرج بروي نكو مرنا خواز از باوردكم ام قشت خوازن ليه هجرك سببك هب از باور مأذن بله قالك سباز نوجين از برسا پرسکدن آداویشته بکم پلانت چنه ما دسپیکی ده بحث کر ما گوت ناویت دلیسته دکوی لیسته جبو هل بجارتنا سال 2022 پلانت چنه و تی چی بکی هنه کی ورا بکرتیج مال بحث بک بله ولا از کارم بکرتی بویجم کو یعنی اما جامنی هر مزن اف بو کو از به خباتا خو از بگیجم جاکی کو از کاربم گوهرتنه که جبو خلکی کرد جبو ولاتیما از چی بکم و از کاربم ملتیما و روشا ملتیما از بینم روجاوی من وک آماج من دخواست کو از روجک از بگیجم مجلسه از لوی داره از کاربم آلی خلکی خو بکم آلی کردو کردستانه بکم اما جامن هین اوه و از خوازم يعني بوي أواي بريا سيستما سويد بريا سيستما ديمقراطيك از هم بشتكريا وي ولاتي هم بشتكريا ولاتي دنجي از ولاتي خو وخلقي خو از كاربم بينم روجافي او روشاوان بينم روجافي او يا هري باش كو ام كاربن روجكي ام لويدري تاف كردستان اكثر بخو بفينا بله نوجين شانسيت بلنده قالوا سيدي مريا د پرسیج سیاست مداره باوریت بلنده تجي كردستانيا لستوكهولم یا كردستانيا لسويد لبرا اجنهاد تجد خوازه یا تشتكوا من مثلا مجلسا باجاري مفرق كريه كو ام كرد وقتا كو ام بخوازن ام گلكي باوايكي باش ام هفد دستك دكن مفي تشتام مد مجلسا باجاري ديتيه و از فيا وك تشتكي باش تبين مخدقونك از بين الجامعة كردا از دخوازن باور بكم كو شانسا من باشه والبته وقتاكو ام كاربن د مساله ونيد علي هفد بكن للسويد بجي لكيدري بجي امي بخوازن يعني علي كارياك بهفدر بكن از خوازن باور بكن كو شانسا من باشه او از باور دکم کو امي دوی علي جي دوی بشي جي امي گلكي كاربن پشگريا هفدو جي بكن وك مسيريهم قوم كرد كلكي مسألة بشجرية ده ام هفد دستك دكن او از باورم از فيها بفينم ده مثلا مجلس جديد
بله گلک سپاس نوجین جبو بشتاریاته تشتکی داوی که تدبیجی پرسه من همه بیجی قدی اگر پرسه تماشاوانان هبن که جبرچاوی من روی آبن من گلک شیروه دیتن تبینی دیتن هن پرس جیمه دیتن ما گوتن گوتنین تنی داوی تجمره بیجی سال جی دقد نوجین گوتنه من داوی بله گوتنه من داوی اوه هفیام اوه کو ام بهفر روژک ام ولاتک سربخواه و ولاتک آزاد و ملتک آزاد ام بهفر ام بوینن و حتی کش دسته من بی ام بخوازن و کردین دیاسپورا ام بلکی گش نکارم عین هوایی ام الکاریا ولاتی خود لی ام بخوازن ام گش با آوایی کی الکاریا بک ام نکارم گش هر تشتی بکن لی ام هر کس کار تشتی بکن جبو ام ولاتی خبین روجاوی و روشا ملتی خبین روجاوی هفیام اوکو ام وقت جنراسیونا عدودا ام بخوازن و بخیر ام کردستان اکثر بخو ببینن بله وک نفشه ديام لدياسبورا جلكي سباز نوجين جبو وان تبنيته وجبو مساجته سالا نوجي ام سركفتن اشتر دخوازن ومهبي دا خواز دكن که كردستانيين لسويد يجي بشجرياته بكن و جلك سباز بو خباته هم يا دجواتا سويدي ده وهم جي یا لوبیا کردی که دخباتا به کردی جی دکم دست خوش به کردیا ما یا هریم دبیجن مالی آوابه سرکفتنش تر دخوازم نوجین و گلک سپاس تماشاوانین هجا ام هاتن داویا برنامه خواه و ام هاتن داویا ساله جی وکما دست پیک گوت اما گوت ام دنگ دیاسپورا بواره پاروه بکن ام هیویدارن حتی که جماعات ما هن جورین جواکه هن کردستانی رنگین کردستانیان لدیاسپورا ما کرن میوانه و بواره پار و کرن ام سپاسیا و دکن جبو که هم بمره بون و الما تماشا کر سپاسیا تکنیکری خود دکن خباتکاری چارپل مدیا دکن ریبریا چارپل مدیا دکن که پشگیری و آلیکاری کرن سپاسیا میوانه خواهی یکو دکم یکو حتی نها بجداری برنامه من دنگ دیاسپورا بون سپاسیا همو تماشاوانا دکم جبو که به هر رنگی به مربون سپاس با پرسیوه تبینیه و سپاس با هون هنه هون گهدار دکن ام هول ددن به کردیا خویا که ادی ام چخاسی جحق در دکن ام برنامه پیشکش دکن سپاسیا و دکن جبو که با تحمل آواج با پشگیری آواج جبو سالا نو تبینیه من دخوازیه من هویه من که دلکی شاد جبر که هر دم ظلم و زور و نخوشی و مرن و کشتن و گلک تشت ولاتی مدبن بندستی زور و ظلم هویه من او دلکی شاد دسالانو ده او وک هوی و یکبون و هفکاری دناو کردان ده هویه من او که سالا نو 2022 به سالا هفکاری کردان یکی تیپ پچکی مزنه بس هفکاری کردان هویه منه بوان هستان و خاطر جه سالا 2021 دخوازن و جه سالا 2022 رد بیجن بخیر به بخوشی به دلخوشی و آزادی بده کرد و کردستانی سپاس نوجین سپاس تماشاوانین هجا ایوار باش کردستان